Thine wa Giboweru itete na mbere na kwaririo ja tauni nene na Meru kuma kiume kithuruto kimurika stage nene Meru bagitatara gitagira kiorere riu nabo kinya kari na biashara bathoko ya Koromone ni bachumirite na kuga mata ni jethire ja kiora na kimonimoni street light bakiromba thirikari ngavana Faith Kawira Mwangaza kwithirwa gikinya kana gutuma mobisa ba gutagera mata jaja nonto gwatibwitete na mbere kiri miturire yao na biashara ciao agikujaira mageria ja kuiwa ntukwe kuma by 6:30 turinga ngugi tumatoki onto twe mundune ogeka oreke gukonja etegera ndere enge okike murigo store ochoka ukathira jogweta actually goro the other day kwe murigo yure yiro kibande ne ara na ikinya onde victim so please itokodia manto jaija dharura ni urgent yategero na mpoe turinga ngugi the 6:30 tumatoki na itokoria nande street light iji chonde ichokwe onto ka Koromone twe mundune na tika Koromone yake kinya town yonde itokwenda street light ichokwe tombe guita ngugi chieto na ukaria bombe guita iguru kwena taye ekedwara ithirikari emunya itokoria ekirwe ekisasa ere kaomba kutwa security na ere tukaomba guita ngugi twina weru bobwega ruarua kiumia kithiru itorombire kuona kwina incidents ya mwendio mwe wa nguo kuiyero intobia we utuko na aretire hasara ya intobi gutarwa bia ngiri kibao tukore thine nene intobia tuturetiga bikaiwa na umenyote kingi kureta mwamba ikwithira mata jara je tauni je ka Koromone ijorire ngavana ukareka intobia anto bathoko bienyangwa na intobia anto bathoko biwo motuko onto bakwithira kwina mundu ngavana ni atoshughulikire manto ja mata guku thokone ne tokwiwa muno nonto ni kurithira kwina mundu especially na mabandene kwina mundu jo mwingi muno kogu ngavana ari ori ututhikire turega Koromone ututhitherie mata nonto itokwiwa kuruki bagita na mbere ni bataririte kinya guthangika ni rukontere iji onto bara barombete ngavana ariwe kwithirwa kithingatira nonto mobisa ba mabathirikari je yawe Meru barithira bagichukumiria na gwita mukana kiria biashara bamwaria ma street kwithirwa bagiciegerera na gukamata mate bari bobongwa ngugire ri na ndiko bara baterete kwithirwa bakithingatira a biashara ba mwaria ma street kumare a stage kweja mwanka aja thoko na ara mwisho buru antu babonde baitera ngugi nau ngugi au iba kwarasho munoni antu bari officials ba county government bakira kwa begerage na bareka kwegera iba kwathire tent bakairwa bareka kwegera ibanda bikebedwa riu nande nkuromba antu bari ba ande kiguita ngugi thirikari please buite ngugi bute guteta na wananchi actually mwananchi uria no kwandikite no tumite withiro ngugi neu tutomba kwithira tukiria ga taxi na tukira asimishawa wegerai ibandene bietu bomuthena bunekiara kia matikira gitithero gikijirwa bakiwa na kiomba kureta mirimo nonto kainge bethero bakithia na toyije ire thirito gikujiro kinyana kuinganwa rira matija uja kuithwa weki kiara kiaja kaiti kethagwa now and then na antu bako teta mononi onto bwato yeria na to yeria tethero batini onto inyabo kiafya rito kuria kiara kekethero aja kaiti aja ketige kwethagwa gikamatakwe actually ikoro kinya mwekurungi arari na kibanda arari na mwana aria kana karainga ndirigo ndara baikidi cibitari ni onto bakwithira kiara kiu igekwithwa environmental nitukwenda nande mantu jaigie utheru ga Koromone butegerwe na kiara kiu gitige kwithwa akuma thoko nene Meru ga Koromone tauni nene Meru ntima East Nke reporter Meru TV Mbeta Frank Monene.